Kaniki Ukirish Bakhuid tong in the wine Nagabinda Kras Mandar Wanyang Padalmina Carlindo Bakin Light Nagajimpang Jingshita Number Lait-ïa South. Lait-ïa South. One paraya row you try, hallelujah. Them nani Bakhuid pray, hallelujah. Rasu try the Sngi who, hallelujah. That we serve to Yahweh, hallelujah. Ko himan ko para tongin IT hautrai ngabar ka jing tumushime shime jongi tongin ang nguru ka ju ka por nagabinda ka jingai ka jingkarku ka ba udang te se halo jongi malla ka kerlit ma tongin karpad iapu jisu ban shimdi pura ka jingim jongi ka jing talot jongi ka jing sausi ki jongi bad unang karkuru ya ka manipur bad baro ki jakha Badon ke jingsha le beni ki kristan. Ha kerteng upa baru kon baru men siem Bakhuid. Amen. Ka jinga e jango trai jangi u Jesus Christ. Bad ka jingi jango ble. Lem bad ka jinga sulok jango men siem Bakhuid. Kindon rengka bet pi barong. Ko himen ko parang. Tonginang Sngi shipar ban panmap nagabinda ki light ki lejoni yaki pop ki bangile persha yaki himmen ki para joni kini alam pin ban yengi shaka jing sosi kompangi yusno naga jimpule bening kom ndagasgi ki himmen ki para jongo Joseph ki babe ki sosi bakila le bein ya u Joseph ponsin kalam soto bha yaki wei pat ne nakadaw jang jing tarais new jangi ni bisha pindram yakiwe ni pintolot yakiwe ni pinchot yakiwe pat kadu kadwai ngi soto badai maki kilong kinong yarap jangi hakane ke lip mat tongin sangesh por iki por baro ni pinjabrom yakiwe pinsosi yakiwe dakatin ka tele jangi dakajing lai jing kam jangi ai jisu unang karko yangi menda Unang irap yang iban map iki pop barok bangindup laban yesuk badu try bagi himen ki pada sange shipor nagabinda ki pop barok ki bangilane Kotrai jisu sait kudiangi na baharo ki jing tingi janga pop Kibak nilale nga pala au play badon board barro badikapi ko himen ko para bangalale pop shibur e daki jim parkha daki tin daki kam daki jingle kle daka jingle pala changa daka jingle pala changa daka jingle pala bakrawi changa
namar kata nakarpadi kamaria Bakhuid kabayaisa katei soti yaki angel bad kiri kui bad yepi ko himmen ko para banduai nagabinda chunga ha utrai uplay chungi uplay badan board baro needs neyangi badandala mapi ki pop chungi unyalam yangi shaga jingi mbam jika Amen. Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Go Cristo isene. Go Cristo isene. to nginnia duwai ngipu yakajing dumo shime jongi bangin dup lang ke bakam kui hakajing im jongi kam riu ble hakajing im jongi bangin dup yo mahadi yakajing ko hajing kya met pat men siam koblei me uba haga jimpendrit yala de jongo kun jame mela pinki biang yaga parte kabala kalan to ai haki paid ringe jame yaga jinkamen bakui krampa yaki tu ki ba mela kintet naga jinglong brau haka pop menai yaki bandap daga jinkamen bam jikut da utrai jongi ujesu krisu kun jame but uba im bad basen sha renka bad me haga jingelang kave jongo men sim bakui uble junam la junam Amen. Kajing puli naga kitab Genesis hak kito kisngi haba kari ichi parok away kala syatngan kipat pa kilayak ang hau paro panyok pu uparo pat ulaong hakinong ichi paro ki sya Joseph kat syapa uong hapi tole kumta haba kanem sniu kala priang keleng kari u Joseph ulap pli yakitier kin syau jing bambaro parula di hakinong Egypt na ba kanem sniu kala jur shibun hari Egypt na lor kata paro shi perthai kilawan shi Egypt sya u Joseph panthit keu namar kanem sniu kala jur shibun habaro shi perthai kumta ki khon shenrang u Israel kilayawan shi Egypt panya thet rangkat pat kiwei pat nabal la don kanem sneu hakanan teu Joseph ula long ulat halor kari tei mu ubadi keu hakibreu baro jongkata kari te kihinmen u Joseph kilawan pat kilangu ngon hakmat chung pat ki dadem ki khmat shak khandeu u Joseph ula yoi yala kihinmen pat ula itu yaki hanrei ula le yaki kum yaki mender pat ula kren khor yaki pat ula set yaki barok lang habindi na kabinta lai sngi hakasngi kabalai u Joseph ula ong haki tole yakane pat phin im na ba ngaru ngating burom ya ublei lada philong kibreu kibahok e uwei phishi para unsa hapo bindi pat e kiwei pat kin leit pat kit ya ukeu pan aram kayeng kasem jongphi na kanem sniu pat nangta sawan yalam ya upara khadu jongphi shanga pa kumta en sa pinchishai kaktin jongphi pat phin omyap te kilale kumta hangta kilaya karen hi paramaki ta shisha ngikit pop namar upara jongi haba ngilayo i yakachinglanot kamansim jongu menba ulakarpat yangi pat ngipat ngimshim shashkor satya namar kata kane kachinglanot kalawan hap yangi te uruben ulaphai kitin haki hato ngamshim la ong hapi ba omdei banle pomdei yau khana henrei phim tre snap satya te menta kawan kaching pan jing khenya kapenta kasnam jungu kimshim tip po Joseph usngo thu yaki namar la don u dupasya hapteng jongki
te ula phai no naki pat ulayam kaktin jong trai Isang le. Nambar news pa katsa. Sam Lait-ïa nambar news pa katsa. I know you tribal spoon baba. I know the gadonu. Jing is nature who can hold. Hallelujah. We give a hope like when you try. I know how to tara. Roto Gansawa. Hallelujah. Korayu Traiga Jinyaro. Roy Jam Jing Rajama. Tembagat Nagat Yai. Hallelujah. I go you tribal spoon baba. I the gadonu. Sing is nature who can hold. Hallelujah. Kaktin utrai kabayayne. Kaktin balashanya. Kambal tribe Suda. Hallelujah. Uidu traitang yagaha. Kenda utabu play. Dalagale iste. Hallelujah. I go you tribal spoon baba. I know the gadonu. Sing is nature who can hold. Hallelujah. 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 Gaya kabagyang kalapoy, bagay maublay kalajan, bukala kabamut batung HRRC gospel. Hallelujah. 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 Utrai undon rengkat batpim. Kajing pule naka gospel Bakhuid kat kum Matthews. Kajing pule na ha kata kapor u Jesu ula khot shalade ya ki kadar ngot ki senran jangu badula ai haki ya ka bor halor ki mensiam baman ban beno yaki bad ban penkoid barro ki jimpang bad bauro ki jinkreu ki kerteng jongi kadar ngot ki apostol ki de kini ningkong u Simon ya ubala kot Petrus udu badu para jangu u Andreas u Jacob u kun jangu Sebedi badu Yohanes u para jangu u Philip bad u Bartholomeus Thomas bad u Matthews u Nonglum Kajana u Jacob u kun u Alphaeus bad u Thaddeus u Simon Cananius badu Judas Kariat ubala Shetkarla Yavu yakini ki kadarngut u Jesu ulapa udah hukum yaki
what late hangno hapedeng ki gentil. But what room ha kano kasnong kisa. Henry to late penban shakilambro balaja jong ki ying Israel. But to yala kadba pidang lay da ong kahima bening kala jan. Kakos jong putrai make of grace. Ko himen ko para bayit pautrai Jesus Christ. Mindakas ngi yosno naka gospel shapanga jingji jongi kadar ngot ki apostol. Ujisu ujit kadar ngut ki apostol. Kane kade kam mon jong ujisu banjit ia ki kadar ngut ki apostol da kaba panjing mut da kaba ward ya kamon uble kaba mut haba utrai jisu ulaje kadar ngut ki apostol uble ula mon ya ka umensiam Bakhuid ula penjanai ya kata ka jing jid bad ki apostol ki kerlalang ki Bakhuid. But blessing in kerli bale kadar ngut ki apostol bale ujisu shim lajid kambun ngut bania ki kadar ngut bale kane ka kadar ngut bale ka number kadar ngut bale ujisu shim lajid arpus ne sanbu ne shispangut ne katkunga number janga ri janga prate leseng ilaban kerli wun ki jingerli hapo jongi khabayade bad kane ka jingchi Henry haba ujisu lajid ya ki kadar ngut ki apostol uladon ka jingmut but uladon ro ya ka jingsautu kaya kaba udang le nama ka jingsautu jisu kawan na ka jingir jango belai upa jingir jango belai ya ki jahit bendriu baro kam kerpang ya ki jahit bendriu balajid jahit bendriu balakin saitam but ka jahit bendriu balakin saitam hakama to try ubele kalonga jahit bendriu Israel kumbangius ngo naga jimpule naga Genesis mindagasniru yakikun jongu Jacob kumba utrai ubele wila kular yau Abraham kikun kiksio jambi kinlong kat kichiap kaduriaw pat kiklor kabane utrai udam pinurlong but pindab janai yaka jingkular jong uble upa shau Abraham but ninda niyoi ki himmen ki para jongu Joseph kila wan sha Egypt kila wan ban wad jimbam namar kila yomat nemsniu but kindup yaki himmen ki para jongu Joseph but armut ki kon kala pindab kadar jait ki Israel kilayo kadar jait na ki kon kikti jongu Jacob but hakane lakentup Manase but Ephraim ki kon jongu Joseph la pindab kadar mut ladang ipek ko himmen ko para haka kitab jimpen pau ngiyoi yakane ka jimpin nur ka ba ujisu udang le hangne ujisu la ong watnum le shakinu kinu ki briu henry late bait shakilamborot balaja jonka ying Israel kilamborot balaja jonki ying Israel kie kita kilamborot balaja na ki ying Israel ki ying Israel kabamud ka ying jongu Jacob haki ying jongu Jacob keladon kadar ngut ki kon bad ngit kadbala ya de ki por ki Israel ki kon ki kon ki siu jongu Jacob kilale popper sha ya utrai
Bad namar kapop, namar ka jimpen ken ya ka hukum jongo ble, kaya ka balajia ya ki pai di Israel. Kinongshon kilara ya ki kerleng. Bu napadeng jong kini ki jait, kila du jait. Namar, hakapor haba ujisu lawan syaka jait Judah. Henry hakatakapor ha Israel, kadon tang kawai ka jata kalong jait Judah. Kiway pat ki jait kim donchu. Kila du jait namar kinongshun kila pinsa prat kerleng yaki bad omdon mano batip kiway pat kadway jait kidon hai kila du jait. Minda haba ujesu lajit kadar mood ki apostol kadon ahatili ki jimmud hangne kaway ki jimmud kalong ban kindio buron sashasin ya ki kadar jait ki Israel kibalaja lindi